Kadırı Türkmenistan vatandaşları, Levap, Balkan, Daşovu, Mari, Bayramali, Aşkabat, hemmeniz biz şu gün Houston'da yürüyte sizi kollap miting geçiriyoruz. Biz sizi yadımızdan çıkaramdık. Biz sizi kollayaz. Bizim vakti geldi. Türkmenistan'ı azatlığa çıkarmalı. Türkmenistan'daki bir kanun saylanan, falsifikası bilen saylanan diktatör Berdimuhammedov gitmeli. 25 sentyabrda Türkmenistan'daki bolup geçecek meclisin yığınına kabul edilecek proyekt konstitusiyanı biz karşı. Biz şunu Mart ayında 2020 yılda referandum umumi halk sesi bilen kabul etmeli. Şunun için Beyik Türkmen halkı siz bütün ömrünüzde azatlığa ulu töveşlerin içinden geçtiniz. Şu töveşimden bizim yenişi töveş. İnni diktatörün vakti geldi. Biz diktatör Berdimuhammedov bundan beylek bizim kanunlarımızı oğurlamana mümkünçilik vermez. Her velayetin, her Türkmen adamı kalmalı. Çağı olsun, ulu olsun, yaş olsun, yaşıl olsun, hemmemiz daşınla, içinle 14 sentyabrda bütün dünya mitingini geçirip Türkmen diktatörü biz ayırmalı, parahat yoluyla ayırmalı. Berdimuhammedov gümmol. Berdimuhammedov gümmol. Dear all, we are citizens of Turkmenistan. Turkmenistan is located in Central Asia, one of the former Soviet Union countries. We gathered here, we united today. All opposition political parties, activists united today to motivate people in Turkmenistan to go and fight for their rights. The government of Turkmenistan is consisted of three branches: executive branch, legislative branch, and judicial branch. According to current constitution of Turkmenistan, legislative branch supposed to be independent and any changes in the law must be approved by Meclis. First of all, the president of Turkmenistan is illegitimate and he should not have any power to make the changes that favors him and secures his lifetime. He proposed changes in constitution. This change will eliminate all the checks and balance power against him, and he will become the sole branch of the government. If we allow him to make those changes effective September 25th, 2020, he will take the power of Meclis and will make any changes in law as he wishes. This change is unconstitutional because it was not communicated to the citizens of Turkmenistan. And any changes the president desires to make will become the superior law of the land after September 25th. If we keep silence, this change will make the dictator even more powerful. According to the current constitution, he already changed the terms of presidency, for example, from 5 years to 7 years, and eliminated 70 years age cap, which means he gets a lot of power as a dictator. In the US, founding fathers thought of this very carefully and made 4-year term to avoid dictatorship. But our president, Gurbanguly, he's doing everything to become a dictator, to give himself a lot of power. People don't have access to a proper internet and information. The use of internet is limited by the government and is strictly censored. The censorship guarantees the stability and durability of the regime. Access to information, free access to internet, freedom of speech, and assembly is our constitutional and basic human right. We call all the citizens of Turkmenistan currently living in Turkmenistan to go and fight for their own rights. September 14, everyone should go and fight for their rights. If you don't go out now, it's gonna be too late this time. And we also demand referendum to change the constitution
We want the government to get people's voices. And we demand referendum in March 2021. Thanks for your attention and fight for your rights. Дорогие туркменистанцы, дорогие активисты, дорогие люди этой планеты, я активист ДВТ, один из лидеров демократического движения Туркменистана, народного движения, приехал из Франции специально поддержать наших американских туркменов, которые организовали этот митинг, чтобы сказать всему миру, с Хьюстона, довести до всего мира, что президент Туркменистана, незаконно выбранный, диктатор Бердимухамедов, незаконно угнетает наш народ. Он забрал все конституционные права нашего народа. В нашей стране интернет запрещен. В нашей стране слово коронавирус запрещено. В нашей стране протест запрещен, митинг запрещен. В нашей стране права человека запрещены. Бердимухамедов не является гарантом Конституции. Он преступник и кровожадный мафиози. 25 сентября этого года Меджлисом Туркменистана будет автоматически утвержден проект Конституции Туркменистана, где он со своей шайкой незаконно будет узурпировать вторую ветвь власти, парламент Туркменистана. С этого момента мы будем рабы, если мы не встанем. Я всех туркменистанцев, весь мир цивилизованный, призываю посмотреть на эту проблему. Ведь диктатор Туркменистана, он не только в Туркменистане, он на этой планете. Давайте уменьшим этих диктаторов. 14 сентября мы встанем, весь туркменский народ внутри Туркменистана, снаружи встанет за свои конституционные права. 28 лет нас угнетали, но время пришло. Мы встанем и будем защищать наши конституционные права. Весь мир нас поддержит. Все туркмены 3 дня, 14, 15, 16 во всем мире будут проводить митинг в поддержку наших туркменистанцев, которые угнетены до рабства. Но теперь время пришло. Бердимухамедов, это месседж для тебя. Вы боретесь не с туркменским народом, вы боретесь со всем миром. Вы боретесь с цивилизованным миром. Мы не дадим вам угнетать народ. Мы не дадим вам забрать все наши конституционные права. Мы не дадим Туркменистану исчезнуть. Мы построим демократическую страну. 14 числа мы выйдем и будем продолжать митинг, пока мы не добьемся референдума. Чтобы весь народ проголосовал. Мы за референдум. Бердимухамедов, уходи! ДВТ вперед! Туркменистан вперед! Бердимухамедов, уходи! Спасибо.